Obuyansu Gusii ya Baibuli. Ingoro mokora buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro motindu buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro mochanja buna Antivirus Papa Antivirus Ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Aliyoyatenda Mungu Baba, aliyoyatenda ongoza kai man babo ko etemere mukulima kai ense ngakire gagake omugasoboka ngiye ngoyo ndio koranza jinsa ngapi odokanza kwamani Meske buna ni chitaoni chinza bune chibatakere gotoka nimbwate sababu ekogera ngutuka usine mbori kware kolisi bana aya nimbwate sababu ekogera sababu ki badengo ligende antivirus enda serious ngakoli antivirus edeni yaga go sacha kuibera antivirus no mugako ningi okukumeri ayemba chabeli ndi kwa antivirus yako nyono kusoka motaite kama mwana ki ngayo mwana oyu ali mwana onokanya mwana agatama otomanye hobe amaya anaye mama abakanyoni Ndivi mwisho kanyonia rabanga ngoya enchiganda visoma kidogo yake CRE Christian Religious Education lakini umubona menyero bokongwa kana kingokora nakikango chokotenya sae yani okonyora nguibo busaigo okonyora mbwateta mabosaigo mukanyoni mushondo chengo chukumbwe kanali ngenda karati gambanga bange bite bigorwa ngende njugo siwe gento lakini rero ngo chukundusia ro lakini mambi anyway ono ndo sia speaker ka Zengo zaba wuchi Bachabeli Mukane mwanji ngaye Brian sire Brian nguru serious speaker yana nengo kana nguru speaker yana Raga mnyaro raga nsabu semeza ngenge ntonta kune rosiro ngoria bonso kengende bona ane ine weto kusinga iwachete Saudi are ona kerona ngai wachete agatali gushugulikira mwana nkaranso okenda acho bara 1 2 manye kuirana bona na yaran koligingi wete kana gutoke kenyoreke kwa mbanda mwana araiga
Ukatiga ukanyoni uko ukatiga musacha mwana antivirus. Mwana onye motatu mwabutai. Ngware ugana no mwana uko. Mwakiora na chete Saudi. Mwakinda no mwana. Ngware koirira abaibori bawo. Kyo mwana uri ochande kire. Ye. Umwana uri bwitiru. Umukumuna aro mwana areta antivirus uyu kuruko gusembo chabiri. Atiki. Achi. Eri. Ekuikera unae. Ekomiani ekomigege. Balibona ngendo. Kwanya kamorora. Kwanya kamorora. Ninki. Kwanya kamorora. Tiro mukungu ndabana bachabiri. Aya asore asere aina kamwana kasi. Wana tiango tabi tiana kweresa. Akwa gasini ni moroche. Tiana kweresa kose kwati kamwana kose tiango kweresa. Kirango tabi. Small na kigiri antivirus. Small but danger. Nka yore danger. Yani ayo chabiri wikere. Ara komige bo. Chabiri wana tiango tabi. Tiango wasa yose tiango kweresa. No sabieron cómo meter el motor bueno na hiyo. Korokse ndio hivi. Ya nguru speaker yana kwa. Usina yo wanze kunyika. Kama ngana ayo usina yo kana kwigoro mubundi. Mubundi bwaki. Onyo ko ta video ya no somero kwa generali. Kwaje ko soba. Mbona ndo kugira bintu bya electronics. Mala ene speaker sene ke buyu ne kwanze ke ndike sare ke. Ba. Lina ko jo mere trina kwa desi ka ji ko nyanda koleta. Usine buyu kwa be. Speaker kali kubura ba. Na na group ri ko nyara tara kwera lili agasokire ngoma ki. Remember, veka kike suko kiri. Kuri niki? Never too late. Together as one. Mama tu contoh hotel. Kike suko hotel, kura. Ini aku hotel kuna hotel ini. Njaka kama hotel kuna hotel na mangi. Una kurukia kama ya. Nini nyore akin kale. Binti Kisii ini nyore tak na hotel tu binti Kisii. Iya, binti Kisii. Kara magana yu amatera yu akare. Na kiole. Ina jikona soma siari. Ingento kira kyange yori akato akasoma na king. Ase good Christian, ito akasoma siari akatokira pattern 6. Primary hizi tu akasoma. Umepata pesa 1,000. Upe chifu. P upeleke kanisa. 3 ukule tamtam. D upe pesa kinidi. Caramba. Bueno. Didi. Buko orichara modino empes kinidi. Gusii. Ningada. Olive damdamu. Sina Chifu. Olive damdamu. Kanisa B. C olive damdamu. C best kinidi. Nelia kwa jora. Sengo ire kanisa. Iko agure. Okwa kwa mero mojibu. Mute pesa tete ya mojibu. Akere kwa nyana pesa kwa ro mojibu. Ore jina kaige si ko yibuta amdam. Yori na mbe kuja kukukira lituko. Aire no bwati pesa. Kira no bwati pesa. Kirango kanye kira. Tiango tiango tabi. Sawa na nchira ndi. Lakini rende ngikwara kutikira umwana origeri. Mwana ko morigeri. Ena cheto ko morigeri ngingo mwana. Na to mwana ori yala waneka. Mata kayari. Ngingo mwana. Oneka. Bona nakingori tato mwabo. Nakingori tato mwabo. Agenda monde tere cause atake responsibility muna. Abari na banyereta bunaye. Nano yo. Na bono. Lakini antivirus no choma nyore. Niwe trago kama. Wete mwae kai. Mwae kwa Ampata. Nare mae kenyore ke ma. Ampata. Kwa na mwae ngai wale wetera. Ito taka kuanya kumanye binte binge. Sawa nchana ko tikiri ndati kumanya binge. Lakini medera mara kwa bakuru wala kana rama oze to kwira mwachali. Kuna wachabiria ko kumira inga. Alama kwa nyori ebia kwa tatiana na antivirus matabi ngoire jadi media zari na tete kwete yani tasna ronkora igware lakini tiange ndo genda mwaye toka enda yongire mwaye wana chene ko sina kanale yo kwa ba ngire mwaye lakini rende era ka stand ya ko rugo gendo ngire stand ya ngire mwaye ngira genda marora ingo monyo toka enda ingo ten
Ingote to wika muomo chumo nto nyomete. No metero. Anyomete ninje mukae na. Ngote bosi mukae tia kwebeka bu simo no akubosa. Kwanza ninje anje ninje mutanga ni kyo batero na nyomo katika bana kendo ngeyo. Agachona katika ba ugatiko mwana. Ayenta gete omanya kono tatu ngabo kanyoninga naro. Omanya moko moroka ngenta kano chira siju children's home siju orphan. Kwale toro ale more to manya kocha. Era ngo manyore ise ningo nangina ningo manyore. Ise imete na antivirus. Nina nankaroche na bora abenyina. Bana gento ko. Era tari no karoche na era ngina ona era ngina. Bana gento ko para. Gato bangiga. Nenda jitoko de buya ya. Etieyue. Opendo ko kabaro mochibu. Anyway tabangu. Ibita bibi. Aye. Era niguchia aye. Antivirus. Nditakasoka mnya kuchi. Era na nditokwana kwanza. Ngena naide? Mweto mweto kora ujubwa test sana bana. Timetine ki. Ngara wako geji. Aroka kwa ngechi sejende. Lakini bia tokwana na batala nene. Ai no mwana mke ngwanje pepo bitoko geji kunye ki. Abo ntoka kama na president si. No. Mami manyete ndola ya. Niko manyete. Engane yencha ndito bongo bono. Uko chake. Umeta abasongo chise kitango ni ngombe toko kurega. Undarere ni gara kile bana soya karabu. Obi antori basungu. Let us talk English by the way. English. Yona chako kwa niko songa Antivirus to. Where? Ukani yonzi. Where? Okay, I have a problem. Of course. Say. Where are our kids? Fingerprint. Mama, fingerprint. Bora jurande ki boroke. Ingingo bringe bintoka. Le mata fingerprint. Kisungu tukwane. Tukwane kisungu. But then eventually I love you. Not love. Where are our kids? There are my mother's kids. Kids ningi kwanza mimi nalingo understand ningi. Ngoro unya bongeteri gani utomanye tikankwa naye kibuzito ko na mangana bwangu. Kura kwa kisunga kiko tuma kwa Okay, where are our kids? Inkwangi njo kompasili ndiki kwanza siki kusimanya kwa kendo. Okay, egento kera enganera. Kids ningi. Enganera. Okanyoni niwo azole. Okanyoni son. Okay, where are our sons? Sons naende nimbata bana bande. Antivirus. Abana naibali. Abana bane ngaibali. Abana? Bakari seito. Ya gari kisigari mbia bale gari mese gari ya. Uno butaka mura abo. As a parent, you have to be with your kids. As a parent, you have to be with your kids. You got it for all this while. Of course. All this while. Yeah. Mama. Grandmother. Lakini it's good for a parent to stay with their kids at home. Have you seen the poverty we are is within? The poverty is here. Lakini no. Afadhali abana baba. Where's tea? I want to drink. I want to consult that. Tea, you want to drink tea with salt? Have you brought sugar? Eventually the bottom up. The bottom up. The economy is hard. It's economy, yeah. The economy is hard. No me pollination. Ingoro mokora buna Antivirus. Papa Antivirus. Ingoro motindu buna Antivirus. Papa Antivirus. Ingoro mochanja buna Antivirus. Papa Antivirus. Ebinta gokora yeto kwegena. To kwegena. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe company yuko bekuburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bwebirengo bwigoro muno wucyase chi company naboigo nabantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumu chu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigochire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri
abakoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkorinda bare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokulinda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi minga kichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirenko bigoro one-on-one security services limited obarindi chinga kichonsi erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero chogokoretera de Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eye 5 korwase junction ya Krista Marian de Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekirengo ke igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mu baso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire gochakira tariki ya 25 cyo mutyenyoyo asonde bwensi oraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie de Milimani Academy nigere igoro bene tariki ya 25 cyo mutyenyoyo gochakira chinsa ibere cha mambia school fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Tigaje nyebise yende ngingo nyora Antivirus nware nyiche nkurangiri twende naye ngingo nyora iyo tumuganye maroba nwagwita kanjere tari kumisi alo kemane bona tiganje ngane morora mwabona mayete ose gira ayo gendo ibise njenti karasigiti ayo mwabona naka ona yogutinira para gaika njentire ngingo nyora murangiri ati mukwanenere ndamunyore ogendo chiko cho marita ngani ya gose gose ndo bwate besa ngingo chamro muntu bwate besa ndo tawata kabesa nango ikakinganyita murangiri ati para gaika mukwane kyagira bacabiri gako mwanyama nganaya ako baita mwensi na bacabiri na manyendo ngira ankorere trust me bacabiri tabwati bese tego kwana sa bese gukwana bose barita kwa tiaba no ngende murangiri ati para ga mo kwana nijo ngagando gakeiga sawa ngende bono morora tosuka korwa tindi gosuka ole na kurangiri titaba sawa tiaba no ngende morore sawa tosuka tindi gosuka nonda Nation is about flowers, and I'm talking about the family. Where are our kids? Our kids should get out of that county and come here and stay here. You're talking of poverty. If poverty is here, let our kids know our parents, they don't have money, they are staying in poverty, and they eat that poverty with us. If we eat kipora with the salt, let them eat kipora with salt. And for us, that's not fair. And I'm very tired with the Okanyoni. I don't want to see Okanyoni. Okanyoni has big head, has thick head. I am tired. What is it? I don't want to see I voted as me and you voted
You voted Judah. Wala mangana siasa wa. Where's the poverty is bottom up? So we are here. Iko kabisa kalinga kwa chibesa. Lakini takonyora Antivirus. Nale kumonyora pesa na bona kunyora rice. Tamonyora ti kunyara ndo buchabiringi nkingo cha komote. Mote Antivirus muntu na kumuri amwe konda rero. Ahungu cha komote. Ngore bono iga. Ngende. Kumurange Antivirus kabire. Ata tata beti. Buchabiringa kera Antivirus ji mianyori raka konda kurasi mako. Gatoke no tori akaisike karinga bwate besa. Besa ronka bwate. Chorore. Tori na kromochi. Agi Yuko ndani. ikungote vya Antivirus bwana huyo kurangiri njiti ngangote biga abana bari baru Mombasa bacheka bindu kanyo njiti mutakiti Ya umete mushuria umete ngina unaje Mudoro barangana nene ko sana sauti yo mwisi Antivirus Nai akarimu akiri montongo swala kara konda ndi gesiri Yaki ngijawa tende Tena ajiro gaisaransa ga usoma ganyocha Ya kicho baba te discussion ya Ngaki bana, ngaki mwe. karibu ekero Nare wikaranza. Mete bachari una dina gweta hota ngaki. Antivirus ko yare gasi. Una nare gweta para gali. Nanyoro muntu teta mwe gasera kwa. Mo yuna kya ingana na kwane tata miake lirasia Gasi atokira gasi wote ya jiko fati Usina wakara chibasti nyinge bobe. Na chira gaiga. Serious kama na mangana serious to wisana sezo to resa ngasi Mbwanga. ya janchwa yo Ate ni para ya ni gali. Usosoke Arang monyere akumonyere ore yakini Ya, tutimbo ke. Ya ngiri go lito kwenda. Okay, ngoja na kile watu wangu hiyo. Nje saranzeze. Ya umuntu ya bate gali, ate banga minyo ko rangirira umuntu imwe gasi inkonya kugena na kyo ntate tukwikaranse. Kwanda tukona tete Something is not adding up. No. Amangana to abata discussion intora gora ngani. Nganya bana nganya busipa eri kuja bana chira chitaka bit Kora bwango chitaika isa tuchioka. Sawa Umuntu ingasi yakora. Umudereva ge umuntu gitagwo okore gasi tauni lakini abana gwata magina atete gaki. Usoma ndwe umanyoma nyingeri minati Ngaki bwate bo. Aure. Agira kabara ko mbato nganje Na kiyo sairi kama tete tingamini tia beske bekinuri. I'm coming Sawa chori. Okay. Ya na munya ko matene nya ko. Na dia busambere chimiore ngenjeyu ngina tete na busambere chimioro ga Abana beske mbamba tinto ba. Sawa I'm coming something Sawa tianya ko machi story. Ya bochira. Ocha kwango le. Okay Sawa. Akenye ndintachi gukira. Na mwete kunyana shakire. Sauri ari obere. Tanya ndemo kanyino kurari. Abo mu school ndengi taragenda. Tanya ndemo kanye. Kaki. Ai chui Capture me. Adona go. Ai ni gasi atoki Gaste yo kama. Ya tena mzuka Haya, musko na maitega mwana na kyata kumonde kisiri. Ha, antu niliga go smile. Nene kwaram na uncho kyum obosina ha na ya smile. Nene kama nya dare zinga no isara stega. Na kyale Ah, bana ngosalioli twangu kwana tena alanda ngake gasi yeyu Iga sona go smile dio. Nende ngana bwate nenga. Uikondora. Uchinje topic ngega zinkwaram na go smile. Misra uchinje bona abate pressure abate stress yani Yona ko bodi mete ningo manyita. entayo no mundo uchinje birangero Yani maite na ki muntu ne bunari. Ningo manyita bya sana. Okay, kende. Bono gesoye ne bono kina kintu bono abuno ko chakiro oyomba mwabo bono Bamu abarakini ngoko ne kisongo getega baka kerege mapema gari aria ndolo kwa ne kisongo kingeru timuno nga I'm coming softly. you want to fight me I want to invite you. No, Why? That's not allowed. That's not allowed. Yakumbata mnajerani yakumbata. Tiana ko tebiga. Discussion ero to abada amana. Nitokyo to kwa we have not come to a conclusion. Okay. That's why now tena ki tigami yokali inyuye ndibe ine kekoro. Ni boteyo gaste yo mnyasema nje ko tigaste yo musiko yako ligeri. Okay. Tiaba no tabera nyumba kan. Ndetera muno kumanengo kwa chisechi ndetera na mabere. Ndetera ne biengendu. Orusu no bwajibesa. Timbuadi. Rende toko tiganya ne nyiru Ndina kana let us come to a conclusion about our kids omanya gosoka. Na kibona gosoka ngonti kenje bekene ne ya to discuss. Ngirendo kanda kwa ne gesongo oteke tenkiri. Sure. Otari gesongo kwa ndoche. Otari musongo kwa. Coming softly. Ise go wa dora ba kwa. I'm coming softly.
Softy. Shotiri. Ega tukiari ngeneke. Okonyoyo ndosire. Ngomote ibitabu ebi byangote ngomusabire textbook urwa kumbe gakwimuka ibitabu one Oni kujaria uchitinga banya umetene ki no muntu mindu na jaka no jikari cha galia na wonyi wetene ki ayo wata mangana mango ko buta muiborete nayo ta muiborete nenjere nyerete neki mangina gari na ko ndamo singenje ndamo iborete miyoke yaspina bere nere ngomugore ndose ninje ngomugore chini vumese ninje ngowakane sikuzo ninje aya abana bane ngaibare bakare Mombasa inki batagocera anga bamenyegana inki bari botaka bwoito bona yo mento ko bwato ego sori nyinge njendo so sori ki na jire ga bwana okay ngoro sori ngo chanda bone kete na pime biashara itibiresa okay yani ono moiseka ono mukukorangiri go moiseka kwamenyoka igora kini go korangiri to gukwana discussion y'ibintu byamana tutete kwantegerera hana abasacha bande timeti ojo baiborti atar ko ibro nonchi kangu mutu niko kili ko se into nyako ko enten ba ko bra tuna Ingoro mokora buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro motindu buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro mochanja buna Antivirus Papa Antivirus Ebinta kokora yeto kwegena to kwegena Omwanchu muri ya television ya Ndizi TV.